Umuthi wemfuyo ukuze imfuyo yakho ivikeleke, ingatshontshwa, imfuyo yakho futhi ikhule iyande, isibaya sakho sande, kubonakala ukuthi ufuyeleni. Ungafuyi izinto kodwa ube khona umuntu ozokutshontshela noma umuntu ozongena esibayeni sakho yenze okubi phakathi kwesibaya sakho. Ukhona umuthi wemfuyo ngendlela ezimbili ehlukahlukene. Kunomuthi wemfuyo ukuthi imfuyo ingatshontshwa. Imfuyo ikwazi ukuthi izihambele edlele emadlelweni phinde futhi nizibuyele ekhaya ngesikhathi sokuthi ibuye. Ingaluswa umuntu, iluse yona. Bese siba nomuthi wemfuyo wesibili ke. Loyo awuwenzi ukuthi ingatshontshwa, kodwa wenza ukuthi iyande izale. Kusho ukuthi imfuyo yakho uma uyifuyile iyanda iyazalana. Zonke lezi zesilisa zifuna ukugibela lezi zesifazane, zikhwelane, zande noma zizala zingazali nganye, zizale ngabili, ngathathu, ngabili, ngathathu, ngabili, ngathathu. Zingazali nganye. And futhi zizale kakhulu. Yani imfuyo yakho indlondlobale nombala ubona ukuthi boya baphuphuzela kahle kamnandi ingasho ukuthi nangoboya. Usho ukuthi ihlukane kabili ke. Uma ngabe wena ufuna lokuthi imfuyo yakho ingatshontshwa nokuthi ukwazi ukuthi iluse yona izibuyele ekhaya ngesikhathi sokuthi ibuye, wenza njani na? Leli bhodlela leli uyalithatha uligcobise phakathi kwensika. Uma ngabe awunayo insika kuyini? Kule khulu elima phakathi kwesibaya. Uma ngabe awunayo insika uligcobise esibayeni sakho kodwa phakathi. Esibayeni sakho kodwa phakathi. Uyagcobisa bese lokho kunye uyicaba ngakho lapha emhlane. Uyayicaba nje ushisho lo muthi lapha emhlane. Kuzoyenzakalani ke? Lapho ugcobise khona lo muthi lo, mase izingwaya zona imfuyo yakho mayingwaya, iyoyingwela kulo magodo lawo. Lamagodo lawa uyowakhotha iphinde futhi ingwele kuwo. Kuyoba mnandi kuko lokho noma isemadlelweni uzokhumbula ekhaya. Seyikhumbule lela godo lela ukuthi kumele ingwaye. Noma bayitshontshile futhi angeke ihlale lapho. Izokwazi ukuthi ibaleke iphinyuke uyofuna lela godo lasekhaya. Ngoba uyigcabile, waphinde wagcobisa lo muthi lapha egodweni, uyalinka. Kusho ukuthi bengekho kuleso sibaya leso angeke ihlale ngokukhululeka. Izolwa, ilwe lokubuyela ekhaya. Iyobahlupha bona laba bayitshontshile, iyolwa ibuyele ekhaya ngoba ufuna ukuthi ithole la godo loliya elizolinka. Ngoba ufaka egodweni wayifaka la kulinke, izokwazi iyohuhle khona yengwana lapha kulela godo loliya. Ngalo ndlela leyo izobe siyazi ukuthi ngisekhaya. Uma ngabe ingalitholi lo godo oligcabe ngawo wena, angeke ikwazi ukuhlala ngokukhululeka. Iyolwa ngolaka nalabo bayitshotshile beyoze badela impela bayiyeke. Iyolwa ilwe ngathi akusimbuzi. Bamanga ukuthi khona imbuzi elwa ngale ndlela le. Bese bayayidedela bese iyahamba. Uma ngabe bayolwa nabo ukuthi bayivalele, uyofuna indlela ukuthi iziphume. Lokho umuntu oyotshotha imfuyo yakho oyoyidla yena le mfuyo yakho leyo, ayibambe ngenkana ayibulale, ayidle ngoba uJesu uhlakaniphile ngoba uyibona ukuthi iyamlwisa njenge sayifuyo izoyidla. Iyomluma yena eswini ngoba angisho uyigcabile le mfuyo yakho and kulinkanela godo leliya. Iyoluma yena eswini kuyophapha yena esibayeni sakho. Bese uyobe sokwazi unanga ukuthi imfuyo yakho. Yosufike ekseni kuphaphemena, wena njalo uvuke ekseni uthola imbuzi yakhe esibayeni, ngisho yena uyidlile. Yosufike ekseni uthola yena sesibayeni sakho. Ngoba naye uzobafuna lento ukuthi athole la godo loliya akwazi uyohuqa ngalo ngoba lento isayilinkisa. Ngalondlela kwekho umuntu oyotshotha imfuyo yakho. Noma ngabe uyotshantshwa yena ngenhloso ukuthi uyayifuya izofuna ukubuyela ekhaya ilwe. Uma ngabe utshontsha yena ngenhloso ukuthi uyoyidla uyovuka yena esibayeni sakho ngoba igcatshiwe le yanto. Kodwa mangabe ufuna lokuthi yande ke manje uyawushunqisa phakathi kwesibaya sakho ebusuku ngo-12 uyakhulula ube ngqunu bese ushunqisa lo muthi. Ushunqisa lo muthi ebusuku ngo-12 imfuyo yakho iyozala iyande imfuyo yakho bese nobuya bakhona bube buhle ingashodo ngoboya iphuphuzela uboya izali yande kube kuhle kube mhlophe. Nikhumbule ukuthi inkinga nasixazululo kuze libe inkinga kusho ukuthi sesixazululo.